Kwanza kama Mwana wa rukenge niaratetwo ni nyina rungu rwa rori mwena wa Thika Makongeni atari nguo kuria aronirwo ni Mwangi wa Iganjo na kuguthukio thibitari-ini munene wa Thika. Mwangi ugite arari mihango-ini yake ya guthie wira kuria araiguire mwana akirira na thutha wa kumwetha aramwona rungu rwa rori irarugamite. Tukamchukua tukampaguza kidogo, ile mapua alikuwa na mchanga nyingi, na nikanunua tu maguo hapo nikamfunganisha nayo. That is the time nilimtengeneza, hata abrico cord yake ilikuwa inamwaga damu sana, so I had to, lazima ningeifunga nikate vizuri ndio niweze kufikisha mtoto hapa hospitali. Thutha wa mwana uyu gutangikirwo riu ugima wake wa mwiri nduri hatika-ini kuria Mwangi acokeirie ngatho thibitari wa Thika guku ndagitari wa Geci wa Njoroge akiuria atumia kuhuthagira dawa cia gubanga uciari angikorwo mundu ndehariirie na kugia mwana. Tuna case ta icio no icio tinyikio cia muciari agoka kagia kana na akoraga gatiga thibitari riu twatigirwo kana abandoned lakini thibitari. Kwanza nataka kushukuru hili hospitali la Thika kwa vile wameweza kupokea huyu mtoto, na since tulimleta hapa hospitali nimeona wamemtunza, wamemclean up kulingana na ile condition alikuwa. Mwangi nikiti hoya kuri thirikari kumuhe mwana uyu amurere kuona ndagienda kuona mwana uyu agithinika. Naweza omba tu serikali wanipatie huyu mtoto, mimi niendelee na kumtunza mpaka nione haki yake imefanyika na amepata ile future yake. Ihinda-ini ria mweri umwe thibitari uyu wa Thika ni ukoragwo na macira matatu ma ciana itetwo. Ngiribotera Kameme TV, Rito Rakoni wa Njiro wa Foro.